Tunashukuru sana kuwa hapa na kweli Mungu wetu apewe sifa sana. Hapa ni neno tunawaletea. Ni neno linalosema ya kwamba mbingu zikinyamaza. Kwa nini tumegusia hili neno kwamba mbingu zikinyamaza? Inamaanisha kuna wakati mwingine mbingu zinaweza zikanyamaza. Na hii ni tatizo. Tumegundua ya kwamba kuna wakati mwingine wanadamu wanajikuta wako ndani ya matatizo. Na wakati matatizo inasonga wanadamu, mara na mara wanafikiri kama Mungu hawajui. Na wakati wanafikiri kwamba Mungu hawajui, wanakamata uamuzi mwingine mubaya na mwovu. Na wakati wanakamata uamuzi mubaya, wanafika kwa njia ya kupotea. Na ndiyo maana nakuja na hili neno kwenye radio, na mbele ya kulisoma ninaenda kwanza kujionyesha au kujitambulisha. Mimi naitika kwa jina la mchungaji Paulin Kuba, na ishi pale kwa mji wa Goma katika nchi ya DRC Congo. Na hapo ninafanya kazi ya Mungu kama vile mchungaji wa kanisa, na tumika katika kanisa la Imani Uamsho. Na shukuru sana kuwa hapa kwa muda huu. Na hivi habari ambazo tunatangazia hapa zinasema au kichwa inasema juu ya mbingu zikinyamaza. Katika maandiko tumegundua na kuona kwamba kuna watu wengi ambao mbingu zilifungwa kwa ajili yao. Lakini si kwamba Mungu hakuwajua. Mungu aliwajua, ingalao mbingu zikaonekana kama zinanyamaza. Wengi wanaweza kuomba lakini majibu hayatokee hapo hapo. Wengi wanaweza kutafuta Mungu kwa bidii, kwa nguvu, lakini majibu hayatokee hapo hapo. Shauri langu ni kwamba nikukumbushe ndugu mpendwa ya kwamba vumilia, kwa maana Mungu ana njia ya kufika tu kwako. Inabidi ujue kwamba Mungu anakujua na anakuona na anakutambua, anakuelewa, anasikia maombi unapoomba, anajua, anasikia, lakini subiri, kuna sana muda ambayo Mungu atajibu. Hapa kuna neno tunalolisoma katika maandiko matakatifu katika kitabu cha Luka sura 22. Kwa Kiswahili safi wanasema 22. Tunasoma huyo mstari wake wa 40 au 44. Inasema, naye alikuwa katika uchungu sana, akazidi kuomba kwa bidii, na jasho yake ilikuwa kama matone ya damu yanayoanguka kwa udongo. Hii ni habari inayozungumza juu ya Yesu mwenyewe. Yesu mwenyewe ilifika wakati naye anaomba, anatafuta Mungu Baba yake. Mungu ananyamaza. Si kwamba Mungu hakumjua wala hakumuona, lakini wakati ule mbingu zilinyamaza ili mambo kwanza yatimie, ili Mungu ajifunue baadaye. Na Yesu naye wakati alifikisha misio yake kumwisho, aliomba lakini hakupata majibu. Biblia inatuambia alifika wakati anaona uchungu na kuwa mwingi, akaomba kwa bidii pale kwa mlima wa Getsemane, akaomba lakini hakutokea jibu. Ikafika muda ambayo ilifika muda ambayo inasemewa kwamba akatafuta mbingu, akatafuta Mungu, Mungu hakumjibu. Ndio wakati alisema, Baba, ikiwezekana uniondolee hiki kikombe, lakini Mungu hakukiondoa. Kwa sababu Mungu alikuwa na mpango, alikuwa na shabaha. Na wewe nakuambia kwamba maisha yako yale yote unapitia kuna shabaha ya Mungu. Kumbuka Daudi kuna wakati mwingine hakukuwa kuoroza kulista ya baba yake Yese. Wakati Samuel alienda kutafuta mfalme katika nyumba ya Yese, anauliza Yese, niletee watoto wako. Yese alileta watoto wote, lakini akasahau kumleta Daudi. Daudi alikuwa mchunga ng'ombe, mchunga kondoo huko porini. Lakini wakati Mungu aliamua yeye mwenyewe kuonyesha kama ni Daudi ndiye anayetafutiwa hapo nyumbani mwa Yese, Samueli
wakamletea ule mtoto, na kweli akasema huyu ndiye ninayemtafuta. Kuna wakati Mungu unaweza kujikutana umesahaulika na Mungu. Na ndio maana nakwambia ndugu yangu, unaposahuliwa, unaposumbuliwa, unapokuwa ndani ya majaribu, usiseme kama Mungu hakujui. Sio kukua ndani ya majaribu ndio kusema kama Mungu hakujui. Nampenda mama mwingine Mkanana ambaye alisikia Yesu akipita. Wakati Yesu alikuwa akipita, Biblia inatuambia kwamba huyu mama alimfuata Yesu. Inamaanisha alijua habari za Yesu. Alijua Yesu, hakika wa Yesu, Yesu ni nani. Akamfuata, akamwendea, akalia. Huyu mama alikuwa na mgonjwa nyumbani. Alikuwa na mtu wake mgonjwa, mtoto nyumbani. Alikuwa akianguka mara na mara kwa kifafa. Akamwambia Yesu, akalalamika, Yesu mwana wa Daudi, nirehemu nami uponye mtoto wangu, maana anashikwa, anapakwa na mapepo na mara naanguka aina ya kifafa. Lakini Biblia inatuambia Yesu hakumjibu, akanyamaza. Inamaanisha unaweza ukaombe Mungu, lakini hapo utapata majibu, atanyamaza, si kwamba hasikii. Biblia inatuambia alikuwa anasikia sauti ya ule mama Mkanana. Na jibu la pili lililotokea, jibu la kwanza Yesu alipatia ule mwanamke Mkanana, jibu lilitokea la kwanza, Yesu akanyamaza. Jibu la pili, wanafunzi wa Yesu, wakina Petro, wakina Yohane, wakina Nathanaeli, wakaambia Yesu, wakamsihi, acha mwanamke huyu analeta fujo mbele nyuma yetu, twende. Hilo lilikuwa jibu. Inamaanisha wakati tunaomba, kuna watu wakikusonga, kuna watu wakizarau, kuna watu wakikukanyanga, kuna watu wakikufukuza, lakini kazana, maana hapo mbele Mungu atakukumbuka. Jibu la pili lililotokea hapo, la tatu tuseme, wakati alizidi kuomba, mwana wa Daudi, nirehemu, ponya mtoto wangu nyumbani anateseka, Yesu akamwambia ya kwamba chakula cha watoto sio vema kukipatia watoto, kukipatia mbwa. Lakini mama huyu hakuvunjika moyo. Alikuwa akijua Yesu ni nani. Iko kama vile wewe, hata uvunjwe moyo juu ya Yesu, kazana mbele. Kazana ndugu mpendwa, usimwache huyu Yesu, maana kwake tu njoo kunatokea jibu, kwake njoo kutatoka maisha, kwake njoo kunatoka nyumba, kwake njoo kunatoka kupona magonjwa ambayo yanakusumbua, kwake njoo kutatoka mambo yote. Ndugu yangu, nakusihi na kuambia, sibaki dumu kama huyu mama Mkanana, ambaye hata kama Yesu alimsahau, hata kama majibu haikutokea, hata kama mitume walimsonga, walimzuia, alikazana. Biblia inatuambia kwamba ilifika muda akapiga magoti, akamsihi Bwana, akasema ya kwamba Baba, hata kama haiko vema watoto, nasema hivi, akapiga magoti akasema, hata kama si vema chakula ya watoto ipewe mbwa, Baba, hata mbwa wanakula chakula kinachoanguka kwenye meza ya Bwana. Yesu alishangaa, akageuka, akamwona, akasema, sijawahi ona imani kama hii. Akamwambia, mama, ile unachoomba ukipewe. Na hapo mtoto wake akapona. Kweli tuwe na imani na tuendelee sana kuomba, na tujue kama hata kama tumekataliwa, tumeteseka, Mungu anatujua. Wengi wameteseka, wengi wamehangaika, lakini ujue kama Mungu ndiye ana majibu yako. Yesu ndiye ana majibu yako. Mungu akubariki mpendwa, unayetutazama, unayetuona kwenye radio. Mungu akubariki sana. Tunashukuru sana kwa kipindi hiki. Tunasema Mungu awabariki sana. Wale wote ambao wamesikia hiki kipindi, tunashukuru, Mungu awabariki sana. Labda unaweza kupata maombi tutakuombea kwa muda huu, na kama unaweza utatutafuta, labda utatutafuta, tutaacha namba zetu hapa kwenye radio hapa, tunaweza tukakuombea kwa ubinafsi. Lakini kwamba hapa kwanza tunataka kuombea wewe ambaye unayetusikia kwa dakika hizi. Mungu Baba, katika jina la Yesu, nipe ruhusa niwaombee ndugu zangu
ambao wamechoka, ambao wamehangaika, ambao wameteseka, ninawaweka mikononi mwako. Nawasogeza Bwana, usiwaache wachoke, kwa sababu wewe ndiwe unafungua maisha yao. Wengi wamechoka na wamekuacha, lakini ni wewe unayebariki, ni wewe unayefungua. Ufungue ndugu zetu ambao wanatusikia, huyu mama, huyu baba, huyu kijana, huyu mwingine ambaye anatuona, anatusikia. Mungu mubariki, asichoke, uache aendelee, maana hapo mbele kuna majibu ya maombi yake. Maana watu wanaonekana kwamba wamesahaulika na wewe, wameachwa na wewe, lakini kumbe nyuma unawajua, nyuma una kitu cha kufanya. Tunakushukuru sana na tunasema asante. Pia tunasema asante kwa television yetu na radio ambayo imetupokea hapa ya Repentance. Tunashukuru staff yote ya radio hii ya No Repentance kama vile tumeambiwa ya hapa kwenye radio na television yetu. Mungu abariki sana. Amena.